Hmm? Magsyukur, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه واتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga katawtay manghuran, nagdurungog haun-haun na kamu binaybayan nakabutang, sibo da nag-uulin si mga karidyo-ridyohan niya, katiap-tiap lugal abutan sin suara sing kami. Demikian day sabi mga sila amuin nakagawa dahing ha likusan sin hula na to pagkahula-hulaan abutan sin social media. Salam doa kanyo katantan ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kuma kita patumtum paginhawabaran na to ha waktu ini insyaallah ta'ala amunain panawag-tawag sing kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sumukat sin uno-uno na ika dayaw kato taniyo dahing ha mga kakulang kabus sing kita wayroon mapatot pangayuan tawat malingkan siyara karena ingkatan piya panjari magkagunahan dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala karena siyarain tubos amuin wayroon kulang yaon kaniya katantan karena in Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anil halq ghaira muhtajin ilayhim in piya panjari long tayo Allah ta'ala dayahan dahin hapya panjari niya asababyan in Allah ta'ala rin magkakunahan hapya panjari niya asababyan pagka kita magkakunahan pa Allah subhanahu wa ta'ala na subay kita mangayo kaniya karena dahin ha banda simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aginiya man lam yas'alillah yaghdab alay. Isiyo-siyo hindi sumukat pa Allah subhanahu wa ta'ala sin uno-uno na mumuhuton niya kabayaan niya dugalan kaniya in Allah subhanahu wa ta'ala karena timawag siya haipon niya miki sukat ha uno-uno na kabayaan nila. Aparman sin Allah ta'ala suratu Ghafir ayat kanuman ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala siyukat haipon niya in mangayo pangayo kamu kakulong sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno susukat-sukatan niyo, uno kabayaan niyo, irihil ko kanyo. Hindi magpangayo, biyaya doon ha ayat ini, amo na mga sila nagtakabol pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo hindi magtatag-ipon patuhan Rabbul Alamin, na biyaya doon ha ini, pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala, palawm sin narka jahannam. Asabi ito, pagka kita siyukat sin Allah subhanahu wa ta'ala, papangayoon sing kabayaan ta, harap kita kaniya mangayo. Karena bang in harapon ta mangayo, harap pamano siya pagkahita, inyan halawman niya yan katandain ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon
makaiyan habok dang haipon kako sa ini. Ako sa naglugto hay ni nagkawa na ini nakawaak hay ini. Sabab im mga magdaawa bihato biya sin daawa hikaron. Amuin siyag da siya sin pagkahiniamano siya laong niya na ininiring sa inireng hapagtuyo ko. Iwan sinakal pikilan ko hangkan ako nagkabiya-biyahay ni imaw dinalta ko rin kako deng hapaglugto ko. Naglupa siya rin ha, ini singgin hawabaran niya, wala siya nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala ka man nagtakabul siya. Nahasabab yan, in siya piyahigop sin Allahu ta'ala halupa. Iban na si miya makad kaniya, iban na sinalta niya, na sampay pa adlaw ini, wayroon na makaingat banghaw na siya nakabutang. Bihan, ampay na alta niya, nabukon sakad. Batimbiyay talam sin Quran, bukon amin taod sin alta sa sumagawa, amin piagluluunan sin alta niya, wayroon mano siya makakausduma. Bihan, na, ampain kita, mataod mano siya, biya kato, amin, tiyo-tiyo daroon halawman niya, magabu pa. Bihan, in kunsi, simpiyag tatawaan niya sinalta niya, kunsi sibi-sibi, bukong biya sin kang karon, in na mapatihahu latanu ubilaus bati ulil kuwa. In kunsi sadya sinalta, amin piaglulunan sinalta hikaron, piunin tao makusog dumari, makakaus duma. Nahasabab yan, subay kita, ini humali simbiyata doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isyu-syu hindi mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, dukalan kaniya in Tuhan Rabbul Alamin. Na inyan katan, subay na to, ipagkugkuyag, umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta mangayo kita harap kaniya, sarta uno-uno, in piyang daakan kato, sintuhan na to Rabbul Alamin, subay yaon, tilusahon na to, ururon madto-madto, amuin panggausan hitunay, hasupaya maluhay kita niyo, sambakon sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin uno-uno na susukat-sukatan na to harap kaniya. Amo yan in mapatod. Dahil na mga sila, amin nakauna rin kato, dahil nga mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy in sila, bang sila sumukat, harapan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila sumukat, papagkahi nila mano siya. In sila magsabar na hadyaroon, haamuin, uno-uno na, mapatot pasabaran sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Sabab in mga sila, na mamaugbog haamuin, uno-uno na, biyay ta sin, pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang aun, na magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangway na magsabar patuhan Rabbul Alamin. Bihad to sadyain, amin kakahinang sin sila. Nasabab yan, in mga sila ini, nakalando in hugot, sin parsugpatan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, in mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil doon hasabab si mga yan, nagrida in Allah subhanahu wa ta'ala kanila, yari pa sila, halaw man sing gumiini, amuin, ini, buhi-buhian, sumagawa, dihil na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in rida niya. Pasal sin, amuin, pagsugpatan nila harap patuhan Rabbul Alamin, iban sindaran pagpatisuok nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin sila in nahinang sisinguran
sin mapuas daing kanila kanain sila, simingod haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya in mga inibiyarita, Suratul Baqarah ayat hanggatus tagkawaluan tagpunum, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya kau Muhammad, bang mga subukak kaymo in mga ipon ko tungod kako, bayta isila in ako masuok maun kanila. Yari ako masuok maun kanila. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala na jihajakahan kita niyo sintuhan na to Rabbul Alamin. Daing pahawak to amuin piapan jari kita niyo wala palimahil maripalaw man sing gumini. Iya ayupot na kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin inut-inut kita niyo piagwa maripababaw sing gumini. Labay daing haamuin maasing kita niyo, inasin kita niyo iban sinama na to. Nasabab yan, in panghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala, sa lago-lago katinggihan dito hadarat sintuhan Rabbul Alamin. In pagpangayo harap patuhan Rabbul Alamin, hambuok karamat sa lago-lago, dirihilan sintuhan Rabbul Alamin, haipod niya. In katantan, mga ngayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sambakon sa jasintuhan Rabbul Alamin. Bang, laung ta, jumaturoon kaniya in mga kasabab-sababan, sarta doon haon, amuin, hiyahalian, sinamok-pamok den kato taniw katan, in sabab sin, di hikatayma sindua. Asabab yan, dahil nga mga biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniw subay na to hatihon, in Allah subhanahu wa ta'ala, dimihil hadya, bang maagad in aturan piyang hindo sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yad'u bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atahu biha ihdat salat. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon habuok muslim, sumukat pa Allah subhanahu wa ta'ala mangayo, sarta bukon labay ring haamuin himinang dusa, iban wayroon siya namugtui mga ini kampung keluarga niya, buat malaingkan hirihil hajakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuok na yung hatu, siyabot, impagdihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imma ay yu'ajjala lahu da'wata, aun waktu mangayo, inipon, hamin bukon labay ring hahinang dusa, sarta insya naglalasa, iban naghinang parsugpatan, iban si mga kampung keluarga niya, inyaon maluhay para tungon sin Allah ta'ala maun kaniya impiyang ayo niya. Yan, mga paranggungan sing kami, haram Islam. At tawalaw niya, doon hayaon, wa immaan yaddakhiraha lahu fil akhirah. Aun waktu di nahirihil kaniya sin Allah ta'ala riha dunya ini, kaya inhirihil kaniya ridto, amo na indirihilan kakal
salama-lama na siya roon mag-inom makan sindirihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa imma an yasrifa anhu minasu mitlaha qalu idha nuktir qala Allahu akthar. Riwayat sin Ahmad Ibni Hanbal. At walau niya doon haon in pangayo niya biya sa pantun nagbak iban sin mulka panaukon sin Allah ta'ala ring atas langit, doon hayaon nagbak sila rito hataas bang ibarat lang ta biya mga magbubustak yaon, nagdugtol na rito hataas, di na sumampay madto pataas, doon haon iban di na isab sumampay maripababa patao amin nangayo. Bihan yan karena sinulong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya. Nahasabab yan in mga ini subay na to amoy in tilosahon marayaw sarta hatihon marayaw karena mataod deng mga waktu magkalukpas na to in labi marayaw doon kita niyo tumutog haamuin pagdikir iban pamuji patuhan Rabbul Alamin ay nyaon katantan lamod na impang hindua iwan sin susukat-sukatan sin ipon patuhan Rabbul Alamin hasabab yan in kita makasud halikusan sin daing ha mga sarayaw-rayaw ini jajakahan sin Allah subhanahu wa ta'ala kung sadya laung ta daing hapang jakahan niya dumaak pa siya ring ha mga malaikat manghindua kato taniyo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga malaikat in sila bukon mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala sa taimpangayuan nila kaampunan amo na yung mga ipon sintuhan Rabbul Alamin miyamatok doon ha amin aaga makaridaan niya amo na yung aaga Islam na in mga inikatantan wayroon maka ini sibo ha mga sila amin makabatok doon ha amin liyabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya sibo da laung ta amuin pangayo matao diban matiyo hatat kala inyaon kimukugdan haturan piatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini in mga yaon katantan madauhat sin ipon sin Tuhan Rabbul Alamin. Bihan yan. Dain ha mga magkaluppas waktu si mga manusia mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amin laung ta di nila kailuwi mga halgaan dakula impang hindua pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa pangayo patuhan Rabbul Alamin ini hipag sasaw nila, simbaran nila, sumayroon na pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, tilusahon, hinangon, in katantan, dahin ha mga kakahinang, singuran, dahin ha kakahinang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bat bang siya, maurol sinamuk pamuk din kato taniyo, tanto na sadya, makapag lundang panon in siyo-siyo na nagmatuyo donan iban sin pamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam halawm karayawan didto halawm sin sulga sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang salang ko magkalupas ha mga pagkasakupan pagkakitaan sin kita ha mga lugal hialgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala way makaliw ibadat hinangon mo
Kana hinang amuin bistahon kato makaming sanda. Sa lukay na to buhi. Biya na simpaghaji. Haadlaw arapa. Biya bay ta doon hanim banus. Sin waktu rihil sin Allahu Ta'ala roon. Amuin palingkurun kau roon mangannal pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala manghindua harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Sumukat sinuno na susukatan, kaso magawa mataod dunhan, amuin, magpakay sin waktu, manglunsulan, maglibutan habang hula, doon ha, lauman sin lokal yaon. Bukon maksud manghindua asa, mangita-ngita kari, hinangon, at awang doon nagpupun-pun in pagbisarahan parkala dunya, in pagbisarahan parkala sin pagpolitics, parkala uno-uno na, amuin biya mga hipagdayaw pagpalingkat sin dunya ini, doon magguwa in suy-suyin, biya mga pag-istoryahan, bukon doon amin tumanduko limingkod umalop pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinyaon nagkikita-kita kaniya, doon halugal yaon, yaon siya iaalop sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pag-ubos wayroon misan hambuk kabtangan makaharap pa Tuhan Rabbul Alamin gamayan ing kabtangan mapulak kanat di halaw man sing gumiini aon waktu roon haon ini mahinang pa sin kaiwanan ikapagdusa nila bang sila mangias kibil ha mga tao himinang biya sin mga hinang nasabot na tuyad to. Kita kau yan, mga katawtay manghuran, haakama Islam. Na, dahin ha mga kasabab-sababan, sinhi katayma sindua, amuyin matampal, subay yaon, kasaksian, muna-muna na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin lang niya kasabab-sababan lima lahil. Mabaya kau ibandi subay mo palahilon. Biasin mga uno. Al-amal as-salihah. Amal salih. Biasin mga pagsarak ka. In pagsarak ka. Nabukon yan. Laung ta ini biya mga di maristarya in pagsarak ka amin sarak ka wajib. Biya sin jakat bang maabot na in nisab sinalta ta subay kita magsarak ka hasupayari mahalo in alta halawm simbay ta. Kaina in alta halawm simbay bang maabot na in nisab niya miabot na siyang katahon halawman ta ang patari jakatan na mahalo yan. Biasin, kahalo sin kamatis liamuran mo sin kamatis halo in kamatis marayaw. Subay mo hiig in kamatis mangi asupaya in makabin doon kaniya amurain marayaw. Bihan yan na in mga launta amal lima lahil biasin mga pagwudo. Ini di mahinang riya, in pagwudo. Sabab, bangkaw sumambahayang subay kau mag-air. Damikyan, in sambahayang bangkaw timindog. Bihan, in umalop kau pakiblat. In ini katantan, mag-angkat sil lima pataas. Sabab hinang napagsambahayang ini. In katan, panghulmat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pamuji pa Tuhan Rabbul Alamin, in ini katantan, di siya mahinang pagpakita-kita, karena in iaalop mo, amuin imaalop kay mo, in Allah Ta'ala amin simukat kato niyusin, miki pangayo harap kaniya in ipon niya, sin uno-uno na pangayo, bihan, doon haamuin, labay reng haraak niya, hipapasampay, pakatan manusia,
labay ring haraak niya pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo ini mga katawtay manguran haka may Islam. Na banglaw niya apabila in pangayo yan karena simukat kausulga na aun day sa baturan niya aun kalabihan niya karin ini tartan tutud doon kaniya inyan katantan biyabay ta da simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay mo hinangon in katantan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin sabab sin hikarhil kay mo sin surga bihan yan ayaw pa ka doon na amin ibadat wiyajib misan hasunat sadya doon amuin in ikaw tumayak sin lima muharap pa taas sin langit amin biya mo sin kikitain Allahu Ta'ala bang musyari kakitaan in ikaw kikita niya bihad to in mukarna mo amin wayroon nakalibon kay mo damikyan in Allahu Ta'ala wayroon nakalibon haipon niya baha mga sila imaalop kaniya sibo darum iban adlaw di makatampanin katigid luman sindum iban sin ini uno-uno na dahil nga mga piyapan dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in Allahu ta'ala siya in tagdapo sing katan halaw man sing gumi amin piyag kakukunahan sin piyapan dyan niya sibo damano siya iban sin uno-uno na magkakunahan sin dunya ini doonhan in sila namamakay sin uno-uno na kakunahan nila roon halaw man sinyan sin gumiiwan sin langit amin magkakunahan doon haon ipagsukor nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala naamo yan mga katawtay manghuran hakama Islam sabi yan biyabay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in katanta ubos kita himinang sin pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala aun doon dain ha mga hihinangunta bang kita ubos na sumalam ubos sa lago-lago tutong basan dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang nato mahinang in magwirid bihan piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga umat niya muna-muna yung mga kasahabatan niya amin laong niya ayaw niyo kalupahi tiap-tiap ubos kamo sumambahayang amin subay kamo magwirid pag yanon magwirid amin imyang ka subhanallah makakatloan tagto alhamdulillah makakatloan tagto Allahu Akbar makakatloan tagto in ini daing ha mga wirid lang ta doon hayaon daing ha mga ulama mag ini patumtum kato bang biya din ini kahugot sin panayma sin Allahu Ta'ala sin pagwirid na to na doon halang niya ini itungon mo sing gulamay lima mo wala biyay ta doon han tasbih imbiyay ta gulamay lima mahita sababing gulamay lima na to ini sumaksi kato taniyo dito hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana ang pain tasbi iusal na to misan dabiya mga bulay o nilago sin ini pisulon na to bihan di na to marapalom sing kubol di makasaksi kato taniyo mga yaon bihan yan di na to kagunahan mag-usal sin pagtawakon na to tasbi yari kita hinangan lima sin Allah Ta'ala mag-itong sin pagpajukop sin itungan biyayta bat suway siya mabot katloan tagto tiap-tiap hambok ding ha mga hinangon sin kita amuan indeng ha mga sarayaw-rayaw di na to manjari tinggalan karena wala kaya tinggalan sin pamo na to
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ubos-ubos himinang sin kataan pierdo. Yaon kita siya sagda biyabaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala papagpatauron in sa sabutan harap kaniya. Bihan yan, amo na impagzikir. Pagkurullaha dhikran katira. Patauran niyo, impanumtum niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Gamayan, makalami pa rin simpanumtum na to. Haanak po na to. Hamaas na to. Impanumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. But, inyan subay na to palabihon day ngakataan. Iban subay kita niyong daran nagsusukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na, mga lugal amin makaminsan na kita ini wiyajib ka to tanyuin pagtibaw kaniya amunain ibadat paghaji. Karena in iya atod mo hakatan sing kalibut mo dunhan nikmat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin subay sadya kita makapagsukur patuhan Rabbul Alamin tumukbal sin pagsukur kaniya. Ubos-ubos nga to himinang tumawap bihan nakahinang kita sa lago-lago ibadat subay kita magsukur pa Allah ta'ala wala kita rihilan bugat pialuhay kato himinang tumalos sininang yaon kadto ikono bang in kita malaas na di na to na marami san buhaton in sikinatuan si Pacquiaon lando kita masusasabab di na to mapatarang hakalahilan niyain ibadat subay na to hipakita pa Allah ta'ala in katarangan niya. Yan. Bang kita magsai doon hasapa iban sin marwa. Damikyan inyaon katantan subay na to ipagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo nakatunay sinhinang yaon. Damikyan dito ha Arapa Muzdalifa hawak to sin paghaji na to in mga yaon katantan giagandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala aon bayad pakanya karena kiutukila doon haon ingkatan ibadat mo tay maon sin Allah ta'ala suway roon ha mga lugal amin ngiyanan long niya masyair al-haram masyaril haram inyan suway roon hitunay impaga ini sa iroon hasapa iban marwa in pagkuliling doon ha Ka'batullah in pag-ukop doon ha Arapa in pagkawa simbato roon ha Muzdalifa humanti para doon misan na kumanday-day ang pangadto magbalik pamina bihan in mga lugal inikatan lamod doon itungon kato tanyo sing karayawan na hinang nato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nabukon in hinangon na to, manglunsulan paparukaing sin inyaon biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Wayroon piyagmarayaw sin Allah ta'ala tulakon maksud mag-ibadat harap kaniya amurain tulukal. Masjid al-Haram hamunay na Makkah. Masjidi hadha laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masjid ko ini hamunay Masjid Madinah. Iban Masjidul Aqsa. Iban Masjid Al-Aqsa hamunay nyadtuha Palestine. Na ini ni bangkaw tumulak amuyin ni maugkaw ring habay mo. Kada maksud mo tumunay singkataan piyangdakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy hindi malawa kay mo impanumtum patuhan sarta pangayo taufik kaniya habang mayan mahinang makbul in paghaji mo na bangyad to naurol mo katan na tayudtod in hinang daing hambuok manahot maslag ampa mo na urol into lokal ini akadar kakausan mo in kataan hinang mo yadto
Tayma katan, ing katan panaw mo, bangkaw na anumtum daharap kaniya, tiya tayma sinallahu subhanahu wa ta'ala, iitong intikang mo, inangkat mo pataas, dihilan kau katinggihan sinallahu ta'ala, insagpak sinsiki mo pababa, pakpakon sinallahu ta'ala yung pardusahan mo, asawab yan, bangkaw mo inapahula mo, biya kau sinyam papiag anak hina mo. Kayaw mi waladat suum mo, biya siya sinyam papiag anak hina niya. Naamo yan, mga katawtay manguran na kama Islam, duaa. Sa rayaw-rayaw, amo na yung mga duaa na patarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kataan simpamo jipa Allah subhanahu wa ta'ala, yan kataan, biya baita kato tanyo, urulun na to, insyaallah ta'ala, harukaing waktu, hambuk-hambuk, insyaallah ta'ala, hasupaya, na makahampit kita niyo. Iwan hasupaya, di nakita niyo, makapangatod-ngatod, paro kaing hikalupasin ang malibadat na to. Di nakita niyo, makakadto palukal, bukon kakunahan. Kadtoon, kaya na madto kita palukal, kadtoon, tabukon, dito hakyabayan sinallahu ta'ala, sukuton kita niyo simpiag gasto na to, madto palukal yadto. Ingaton sing kita, hansipak kusing, asubuhon kita niyo sinallahu ta'ala, min ayna akadna, ila ayna anfakna. Bihan yan, daindiin na to kiyawain hansipak kusing, harap na to pakainin hansipak kusing. Naroon hayan na timubtubing pangadyan na to, mga katawtay manguran, magsukor kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, haamin waktu kerhil kato habihayaon, amura-murahan na aon maka inihampit sin pagpatumtum sin kami insyaallah ta'ala, amura-murahan ini dilan pagitan niyo pangumulan, amin makapataod pagitan niyo sinamal na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru namo pengajian akan mengumpul sarang dalam doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan aja dapat untuk Tuhan namo